namhla sila e-University of Eswatini eliyengo la sikhona khona sisensimini lapho silima khona tilimo letehlukahlukene ikakhulukazi ithine lokusilethela kulensimo kulinywa kwelikhofi. Sihlangana njani ke nenyuvesi ngeminyaka wa 2024 kune consultancy lebendi wangidokotela Shakes Mavuso ayendela FAO under the Great Green Wall project. Uyefika ke usikhanza silapha elwandle siyasebenta uthi cha lo ngathi lesilimo lenisilimako nisihlanyela kanye sibese sesihlala eminyaka la emhlabathini singaba ngiso lesingasebenzisa kulendzaba ye Great Green Wall nemambala ke lefika ke nelitiko lase liyawulontsha lo msebenzi wokulinywa kwaleli coffee eSwatini. Sekuthi ke kulomnyaka lophelile 2025 siyefika ke enyuvesi siyefika sithi cha kuze kuthi lo msebenzi ube sesowuba nalokuthi uqine kuthi sihambise ikakhulukazi tindzaba te research thine phela sima entrepreneurs sibuke ukuthi thine sinake tindzaba tetimali bese sesihamba embili sishiya lokumcoka ukuthi i-research ngiyona phela le driver wonke umsebenzi wetekulima. Kungako ke sesila enyuvesi kuthi sibuye silihlanyele leli coffee njoba sesihlanyele kutotonke letifundza letine taleli vela seSwatini. Siuqaleke kulomnyaka wa 2025 lo msebenzi leli coffee nje lelilambi kwethu siligadzile ukuthi lelinye lalo ngoba selihlanganisa umnyaka wesithathu lonyaka licale kuthela lonyaka leli coffee leli ke lelilambi kwethu kuze kuthi libe mnanzi libe licoffee lelitawuphinze libe ngelitawuthandzeke etimakethe silihlanyela naletinye tihlahla sendele lokuthi seside icontrol kulamalanga ikakhulukazi kulendzaba tabo climate change ngenteka selishisa kakhulu selikulimatela leli coffee lakho lingasabi ngileli mnanzi. Lapha ke lesizame ukukwenda ukuthi siselecte ema cultivars lahlukene akhabo leli coffee ikakhulukazi lesawabuka nje sibuke iArabica neRobusta. La khathi kulo Arabica kunebantwana labehlukene neRobusta nayo kunebantwana labehlukene. Inyuvesi ke seyisita ukuthi nyalo ke isibukele lokuthi ngabe lilinywe kude la kune shade khona litaba kanjani nangabe lilinywe la kune shade khona litaba kanjani kodwa ke ngaloko ukuthi ngibola benta lolicwaningo lasebasita ngalo silive laseSwatini ngoba lo mphumela labawenda la awusiwo we individual wale live laseSwatini ikakhulukazi ngoba likhofi laseSwatini ngekusekelwa ikakhulukazi ligalelo lelikhulu lelidlalwe inhlangano yaka European Union under ITC project le Alliance for Action base bayalithatha ke lelikhofi laseSwatini lesinalo ngeminyaka wa 2021 lahamba la yokucwaningwa noma ke la yokucutsenaliswa nalamanye emakhofi latfolakala ukuthi leli coffee laseSwatini lisinika score lesithi 83.5 lo mphumela waphuma eBrussels. Kodwa ke umphumela nawuphuma akusho ukuthi soqinile kuningi livele kufuna bese liyakwenda ikakhulukazi ukuthi libuke ukuthi dithakotini vele letingafakwa kuze ukuthi leli coffee lehluke kulalamanye emakhofi alamanye emave kungaba ukuthi livikeleke kanjani elangeni leli coffee liliseleka kanjani lihlanyelwe natiphi tihlahla letitabe setiba nani nemthelela lomuhle kule capping score le start siyithole silivela seSwatini kukhulu ke lo lokwendiwa iNyuvesi yaseSwatini solo saba neMOU nayo le eSwatini coffee lesikubonako labasendele kona ngoba besolo sihamba embili site le research component sesitawuthi nyalo kulesivuno lesitawuphuma la siyathi ukuthi iNyuvesi nematiko langekhathi kunalabantu asita post harvest ukuthi vele silharvest elikahle yini kukhona labantu awusita lokuthi
ngabe lome kahle yini ukuthi sesingaliroaster nasi roaster vele funa siliroaster mhlambe ngema temperatures lanjani kuze ukuthi ekugcineni live laseSwatini libe nelikhofi lelimnanzi sengigcina maswati lamahle ningalingabadi ilikhofi laseSwatini ilikhofi laseSwatini bekwatiwa emhlabeni ukuthi kune coffee belt lelapha kule equatorial belt tsine basibukela ngidawuthi khashane tsine lesilapha kule far southern part of Africa naku-ke lokwendekile emavela afana nabo Zimbabwe emavela afana nabo South Africa bawendile ke nabo lucwaningo nema researches bathola ukuthi nabo i-coffee belt yabo isemkhathini weMpumalanga ne-KZN sekuhle ke kithi ngoba silamkhathini walolucwaningo lwase South Africa iMalawi ngale nayo iyalwenda licwaningo sesiyadibuka phela ukuthi bomakhelwane kodwa ke lokuhle lekufuna singakhohlwa ngilokuthi live laseSwatini lila kule southern part yale live kade leAfrica kunento lenhle siku uzone letsite yale Capricorn likhofi lethu nasulicathanisa kule Capricorn lasikhona khona kunanamave nawubuka letulu neBrazil hayi yonke iBrazil kukhona labalima khona likhofi lelithi nalicathaniswa emhlabeni sifane nalawo mavelawo lalapha eBrazil nangikhumbula kahle nje lawo mavelawo la benefita kule Capricorn ikhona ngathi neAustralia selivela seSwatini lokukhulu kade ukuthi singakuthatheli phasi kudla lokuphuma eSwatini ngaloko ukuthi le ndlela nje ukuthi uNkulunkulu la sibeke khona silivela seSwatini kudla kwethu kwehlukile siyabonga amaswati lamahle siyethemba ukuthi iNyuvesi yaseSwatini seyiwendile lonke lolicwaningo ngoba samenda first edition weCoffee Guide yaseSwatini nyalo ke sesitaba neCoffee Guide bamba ngoba lebesiyenda beyingesi research led nyalo sesitaba neCoffee Guide that will be research led that will be more singathi nje kafisha letawuba nalama experts in the agric space siyabonga kakhulu maswati lamahle lesingakusho ukuthi i-commodity lena lesivele siyisho ukuthi this is a 20th commodity for eSwatini.